Siyabingelela emagumbini amanomhlaba sithi abantu mabaphile ngokuzithoba nangenhlonipho konke amagumbi amanomhlaba. Ngithanda ukuba noma sisebenza abantu bakithi sibe moya munye, kungabi khona ukuthikaza, kungabi khona ukwethuka. Umuntu abe nhliziyo-nye, abe moya munye kanye nami. Ngisitsho njalo-ke ngoba angisebenzi nabantwana bekreshi, ngisebenza nabantu abadala abakwaziyo into abayifunayo. Nalapho uma umuntu esukuma esiza kimi usuka esazi into ayifunayo. Ngalo usuka esethethe isinqumo sokubona into ayifunayo uyayifuna. Kungabi khona ukuthikaza, kungabi khona ukuthi umuntu sezolokhu ayifona now and then. Umsebenzi bantu bakithi uphansi, umsebenzi usezandleni, umsebenzi usekujuleni. Ngiyathanda ukuba lingizwisise. Uma ngabe uzofuna ukufona ngo-WhatsApp, ngicela uqale ucele ukufona. Njalo uma wofona ungangitholi, fona kanye ngizobuyela kuwe ngikufonele ngoba ngisuka ngibhizi. Ayikho into esingayenza uma ngabe ngingahlala ngisefonini njalo ngoba umsebenzi usehlozini, umsebenzi uyajulelwa, umsebenzi uphansi. Umsebenzi uma ngiwenza umuthi ngiwubamba ngezandla. Uthola ukuthi ngibambe amafutha ezandleni, ngapha ngiyajula, angikwazi ukulibamba ucingo. Ingakho ngingayandi ngamazwi bantu bakithi. Thanda ukubana litshele laba ababefuna amadoda amabili abolekiswayo ngoba akahlala isikhashana engekho. Umuthi usukhona wamadoda amabili abolekiswayo. Inkanyiso yamadoda amabili abolekiswayo ingu-5,000. Nalo ithemba abantu bazwa kahle. Inkanyiso yamadoda amabili abolekiswayo ingu-5,000. Sibuye futhi kumakhomba kwenzeke inkanyiso yayo ingu-5,000. Yinduku esikuboleka yona uhambe uyoyisebenzisa, sizokutshela ukubana uyisebenzisa kanjani. Ingumakhomba kwenzeke ngokubana uma uyitshela lokho okufunayo iyakwenza. Kodwa-ke lokho angeke ngigxile kakhulu, ngikuchaze kakhulu lapha ecingweni ngoba kunezimfihlo okungamelanga ngizisho kodwa ngizitshele umuntu onguye osuka esethethe into. I-money casting ikhona abantu bakithi, iqala ku-2,500, ibe khona eka-3.5, ibe khona eka-4.5, ibe khona njalo eka-5,000. Money casting bantu bakithi ithatha u-6 hours. Kodwa ngendaba yokuthi kunolayini, uzothola ukuthi mhlawumbe owakho umsebenzi ngosuku lwesibili noma usuku lwesithathu. Ngokubana uma ufika endaweni vele uthola kunabantu abalindile abasuka bebhadele izinkanyiso zabo. Nginalo ithemba sebesifaneleke sidedelane, sinikeze abantu ithuba, sinikeze nenithuba ngoba ngisebenza ngingedwa, akekho omunye umuntu engisebenza naye. Nginalo ithemba abantu bangizwa kahle. Zikhona inhlanga ze-gambling, inhlanga ze-gambling zingu-2.5 inkanyiso yazo. Nalo abantu bazwa kahle bantu bakithi, kanti njalo siyahlola nasefoni, uhlole efoni ku-400 bantu bakithi. Uma ngabe ufuna ukuhlolelwa uxhumane nami, siyahlola, sihlola ngoLwesibili nangoLwesine. Ukuhlola ngoLwesibili nangoLwesine ukwenzela ukubana nginikeze isikhathi ukubana ngenze imisebenzi eminye bese sisithi ngoLwesibili nangoLwesine lisuku lokuhlola. Kodwa kungekhona ukuthi ngoba kulusuku lokuhlola lezo ezimbili angiwenzi imisebenzi yabantu. Imisebenzi yabantu ngiyenza ngobusuku. Ngiqonqosele njalo abantu bangizwe kahle. Umuntu makafone kanye, ngizobuyela kuye mangithola i-missed call yakhe. Ungangifoneli njalo ngoba uyangiphazamisa lapho masuka ngijula ngemisebenzi yabantu, subuya sengiphazamisa, ufone kayi-7 umuntu eyedwa.
Ungekhona ukuthi ngisuka ngingaluzi ucingo kodwa angeke ngiqamule lo msebenzi yena engisuka ngiyenza bese ngiyadula ziya-concentrate ekucingweni ngoba kuke ngiphazamisa kungibuyisela phansi. Umsebenzi lo bantu bakithi awukho lula. Umsebenzi lo udla egazini bantu bakithi. Umsebenzi lo uyalimaza kwesinye isikhathi uma ngabe ngingalandelanga imiyalelo nemigomo yawo. Sikhona njalo isithwalo sika-R10 bantu bakithi. Umuntu uma ngabe efuna isithwalo sika-R10 sikhona bantu bakithi, uyadinga i-R10 eluhlaza usuyayishuta bese ngiyakutshela ukubana wenze kanjani ngayo lo R10. Ngizokuyaleza ukubana wenze kanjani ngalo R10. Inkanyiso yaleyo sithwalo sika-R10 ingu-4.5. Kodwa ngoba ngisithi isithwalo phela abantu bacabanga ukuthi isithwalo siyinto ebulalayo sonke. Akusona sonke isithwalo esibulalayo. Funa ukwazisa ukubana noma ngabe usebenzisa amanzi anganawo umuthi usuka suthwala ngoba sukhona into osoyisebenzisa ukuze ikwelekelele. Unezinhlanga zokukuvikela emzimbeni usuka uthwele ngoba suthwele into eyinto ekuvikelayo emzimbeni wakho. Akukhona ukuthi uzofa ngoba kuthiwa usuthwele, cha. Abantu igama leli sebethanda ukuliphazamisa ngokubana lingene ezindlebeni zabo ngesimanje manje lasuka lagxila. Abanye abantu sebefunde izinto ezingayisizo njalo sebelalela izinto ezingayisizo. Lingizwe kahle bantu bakithi. Yingakho-ke uma ngabe ufuna usizo lwami uzongithola ku-083 206 6954. Khona i-money casting ithatha 6 hours. Nalabantu bangizwile uzongithola ku-083 206 6954. Ngikhona ku-WhatsApp, uyangi-WhatsAppa uchiye umyalezo owodwa zothi uma ngi-free ngibuye ngikuphendule. Uma ngabe ufona ungangitholi efonini, fona kanye uzongithola ngizobuyela kuwe ngikufonele. Ngisithi akwande umusa nothando ebantwini, sibe nokulalelana, sisebenze ngokuhloniphana, sisebenze ngokuzwana. Sizobona izinto zethu zihamba kahle singatatazeli. Kutatazela yikho okwenza umuntu omnyama ahlale esemuva ngaso sonke isikhathi. Siyathokoza bantu bakithi, niphile konke amagumbi amane omhlaba.